Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kasunjuk wa hechnong Jingtei hagajingalang General Executive Committee kabalalong haka office rekam kasunjuk hami mentru haka khatkhana tarik nai wing kalarai ban Kyntu ya ke Executive Committee jong ka Jingtei Hills Autonomous District Council ban Pyndep no ya ke Jingtei ya ke Ïawmusiang Complex. U President kasunjuk uba Arminus Lipan habakran hadian kajingalang ulaong kasunjuk hagajingalang kala kran ki babon ba kimat ki ba kasunjuk kala yat dinti bat pensngau syaka sarkar nak benta ka bha kamyat ki nong shnong kari lum jantia kawai kamat ka ba kasunjuk kala yat dinti kalong halor ka Ïawmusiang Complex bat lepen pauru ka jingkmen ba sarkar jela kala mang ya song pisa ka ba arphendu klor tingka nak benta ban chna Pyndep no ya ka Ïawmusiang kabla ap khmi dinti la slam ha kiwe de kimat ki ba kasunjuk kala kran hakani ka jingalang kilong ban kerpat ya ke Jhadc ban pelat yaki dorbar shnong nak balik register hapoka Society Act Swrj naispa propho namar bai ki dorbar shnong lepun kubor bat itho da ke Jhadc le krandu halor ke jinge jongki pat ba habaki let don kam ha district council namar yaki kam ki bede boka council jongki omla ban Pyndep hakapor ke babyang ban nakapor syakapor ki nong tre jong ke Jhadc ru ki jupun sngo syaka senjuk halor ke jingbom yo atulop mat ke senjuk ke Kyntu ru ya ke sarkar ban pelat ya ke bha jong ke council Kenang baka council kena ban siu dap no yang baru ketulap basa jong ginong tray ke Jhadc. Kasenjuk jenong the ye mani ya General Executive Committee la ne ka meeting yang kan ne hai wada yo ya klam cibun ki mat ya ke wada dalai ti sakman wada debli bo ya ki jingtho la ne memorandum sa sarkar bat ki wadang yang ni wadang sateng bat i wada deb teni snyau kemen yu ong wa ka wi ke benta wa yoi kat kam ka mat ka wada man success lene ke wada yoi ke bom slam ide wo yo no I ya ka ya wo thme kat kam ka jingla luti ka yong ka senjuk de ya klang wo local MLA yong ka jwai wo ma wailat miki shala he jing to wo ot nami wo yoi ka jing ka wa ki nong chongchnong yong ka Jingtei pan artli ki district ka east wo ka west hapo yang kani ka Ïawmusiang man ko gawi ka yaw ko pau nam tam mat ko slem tam hapo yang ka Jingtei yoi wa em ka jing khnya khnra hado wa em wani jing ya tot ten ki jingjia ki wa manso cha lambop kari kam ter ra yoi ki pau snem ki wa haden wa ka Jhadc mbuye ko pun kre kam ya kani ka yaw kam ko da jo tibi daw yo ya ka yaw so mala hapo yang ka Jingtei ka yang I kam tam hapo yang ka jwai takam te yoi hagini ki khajak sngi ko dem new MLA yong ka jwai rangkat wa ki witawan ki MLA le ki colleagues yang ono po yang ka Jingtei na do deputy CM bat kamjo ki witawan ki wa em hakani ka sarkar MDA yoi das up das nyau ki la skhat ya kata ka jingli ot dinam yang ka senjung kat ado ko da ye ki we ya kani ka fund le ni ye ki punirap open poi smart ki ka fund cha ka Jhadc But yuruti hapo ka jingya akhmat ka yung CM yung ka Jhadc umati chiwat wa ka executive committee ka yung o but kamtam le wa kiniki wa EM in charge yung ka yaw wa yeno ki usmat upun krekam ya ka ni ka poisa ko da yogi na ka sarkar ko da TV ka mo ar baun ruklur wa tnasmat ya ka ni ka yaw yung man ka wi ka jingchikri ya ki pai ba wa bon yung lai no won jing I jingko uman kala ke jingkerku khantam ye kitu ki street vendor I wacha be na ka por haka municipal na ka benta umyo thau chong ki pli wa ha chong ha ki rot sorok bat kam jo le wa yoi wa em ki wan ki benta ki wa ha bi uya ma nia kam tam bon sen ki driver kat wa chong dai ki hasorok te kani yo ruti bat wa karpari wa ka Jhadc rangkat wa ki bor yang ka administration district administration o wele kat uye o kre smart no ya ka ni ka kam khnang yo ya ka yaw ka wathme yo ya ta ka yaw ko man ko paka wa daw chong ni hala ki jong ki dukan la ki jong ki store ki yo na ka banta wan ra ya ka chong suk chong san ba ye la meeting ya ka khoj ka jingya ne ba hawa ko ni kat kam man kat ni hawlai che yaw yoi hadu ka ni ki por memri ka kejut dang pun ki wading mas na ka banta ismai tunga rei ka ni le yoi mde yo ka ya ko met upaka yoluti ka parking na biang bat ki te gi won ki jing ulat iki te heni por nga kwa apil cha ki nong chong chong yong ka rilom Jingtei
hagini ki ardali ki district naga banta khamtam ki nong sanchar chnong nane ki wahe chnong bat ki witawan kam ki stakeholder nane ki seng bahalang bat ki nong chong chnong na do ki manbe manpa kharo kholot o ye kre langi wa ka sarkar bat kamjo wa ka jingtmu yang ka JHEDC wan ra le na banta ka wo save e la ne wo punne e ya ka khoi ka jingar yang ka Ïawmusiang ka wo mut de wo ilat e wa ka mon ka sarkar wo ye ka wan ra e wo yo inong kam ya ka permanent landfill te Kyntu ki bor ki wa pai ya ka municipal te ne ki bor ko pai ya ka muda na ka banta wo le ki wa kam yo ye le ya da ye ki ki wa yo ye da ye ki lom ki pedeng te karpari man ki kre lang mo man ki khim sin la ka sarkar wan ka chei na ka banta wo karpat ka upani yo I kam ye ki ni wan ki kam wo ba bar ki jingtmu ki ba te Kyntu ya ka ni wa na ka liang ka sunjuk wa daw emile ka join ko khudi ya waro ki seng bar kam jo ki wa he chnong ki miu em ne ka sngi na ka banta ye mirjing mut bai he jing to karpang kam wa ka ni ka permanent landfill da ko yo kat kam ni ka technology ko pene pensa pen khoi pen jingar ya kamariang ki ki wa kham tam kam ya ka wa mantru ka wa da di da waro pa chnong juai mta do ka di ki bru ko chong juai nrai ki bru da kaleng so dong yang ka rijen tia wan chnong wan bu hai chnong gi wan chong chnong wan high school wan pure gi heini Jingtei yang ini yang senjuk mat ke jingkerpan yang ke sarkar jing to aga jingcha lang shop aga mariang membeta ke jing hab yung pria hau ni benai wadadep aga sandarik yung ni benai ba chibon gi wareb da dong gi membeta kubau ko yoki wada chakta hagi ni gi chnong nadu ko penthor lang teng ke mustep ke muplang ke yung no ko aga chnong den tring ini to gi chnong gi wada chakta au pria nadu ile yo ba yo ko yoki tekerpat le ya sarkar wo Kyntu le ya sarkar wo ge jingyarap smat segini gi lanot ne ba da mg aga jingdo no wo khro ne beta ka kamriang yoki bar haga ju por le ne liang gi yung gi sem yoki le da bon gi wajet gi wapai nang ba ga jing cha lang sok ko priya akado kamte Kyntu le ya sarkar wo kinu ki jingyarap kamtam na po ga disaster management wo pha kinu ki jingyarap na do video yung gathal lasken block wa hab yung gini gichno wo ki jingyarap na ni ule jewa mk terus gawin le Kyntu ya ga disikonsel kayong kamtam yung CM ma ti chuat ba kam ga senjuk ha ya ga jingtho wo penlai ya gi dobar chnong apo ka society act 1980 sagawi ga Kyntu ya ga disikonsel kamtam yo CM wa katkam ga jingyo jangai gi yoi wa chibon ni liang gi nongkret yung ga disikonsel la chim stingi ye kam yung ki apo council board gi staff yung ki wa mandala HMI kam gi nong git kam na ni kam gi pajba do nong gi chibon awalai gi man gasni ya gopor yung ki da man go walos ne bagi kam yung gi miu Pyndep ne daw biang gi staff ki wakare hagatai ga council bat ne liang gi staff le da jo persiang gi wa od gi umyo gi ya ka tulop ke yung ki na kata daw man go jing o pro ya gi pajba nong chong chnong yung rilom jantia waro ubi Kyntu la ya ka council badia ka sarkar MDA wo pha ginu ki jingerap la ne ginu ka share ko to bha yung ka council khnang la yung yo ka council wo Pyndep ya gitulok yung wakare chawaro gi staff yung ka council khnang wa yung like ki pajba umat ye gi jinge ha ginu gi kam wa kito Pyndep ki hapo ka council kamtam ada po gani ka por yung Christmas la ni ga New Year ki pajba no chong yung garilom jaitia la yung yo higi ya betulok nang wati la yung yo du le men le selfa
bat dia giwa duna tumbuin le yogi ya kata ke bai bam bai di ke yogi yogi ki uksa ya ki kon kinat ki yogi kamtam ya kini ki kon ki yogi ki wadang ke jingpure umbi ki usu ya ki bai kelas la di ke bai tuition dan kata ke dau ikam ke senjuk yo jengai ya kini ki jinghe kentui na do ke sarkar NDA bat ya council lada yogi ya ga tai ke pisah naga sarkar NDA le upenem kam hok ida hapok ke council khnang wa yo man ki pajba yo yo mentoy ban liang ke council le yo kre go ne beta ikam ba ne beta ki pajba begitu gitu